do demand ni CBI inquiry jing ito utung kam tung jam po ka West Jaintia Hill District siao si o kong managaliang yung Jaintia Student Union Central Body kalapan pau ya kajing persya pat kajing kuslai bacur halor ka exam food grade jangka district selection committee jangka West Jaintia Hills kepala bu man pelong haka alp kendai trik unailar aja penrio haka apun trik unailar aja penrio presiden ke GSU uba jarsom shalah ringkat uba bochiru mi posnem education secretary uba Ivan Tuchang advisor ke Shillong Circle bat uba EDV Saryang Arts and Culture Secretary Hadin Bilaj banyak kendu ya Deputy Commissioner jangka West Jaintia Hills District Hanjawai negasngi nagaliang yang Jaintia Students Union Central Body Adin udah debo jing to inin gesngi arwasan terik office yang Deputy Commissioner udah wai postpone leni pun sangat cipor ya kita written examination yang grade 4 udah mut ki penman ga arbuk di terik adin gijing yo jing tip yang i kam besai wa gani exam do pelai baik dari gas kemat ini yang ni yang i kam besai ni gesngi de lai chami wo Commissioner Secretary yang Personal Administrative Reform Department yang Sorkar Miklia so CVD ding dok di chami o de bo igani gijing to halor wa do wa iga ju ite to bo postpone chai igani exam chibet chipor i exam o de khut nung kongi na do November arjar arpowi hadu ne gisngi de bentak ndi po artli post em declare gi final result hajing ito wan igani notification hajing ito igani kam thame udah khut ki January arjar arposan ki sopawit ligi post kita to exam umut ki penman hajing ito wata notification go khut ki o arjar arposan ine liang ga sain de kalam chi em percai i go won ga jing tung kam tung jam siao tho bagi kon penro ki kon samla kerduk kam kerduk jam bai ndrai i wa yo pen che chi pe ba ko i ong i postpone chi bet chi por kejing wan ini kesngi kejing de wa yang isak siao ba pen mi chai ga result khnang wa gi ni ju i kana la de pas ga ni ko mon li thok yang i ga ni go wi exam la de jiao li thok ni go wi exam pen yo do pendo hok ki gi tuan gi wi i khana pore la ni gi candidate ko apply ga li ka kam kejing to thung kam thung jam yang ga DSC cibon ki iri gi ne liang yang ga Jaintia Students Union ide yo ai ku bawa ne liang Deputy Commissioner wat ki member yang ka DSC de le thok le chukor gi ajing to ga thung kam thung jam wala da pai pe ga post LD le ani de em ga po yang ka high court igani ga post kwa arai kalam kwa ba chunia ka decision yang ka high court wa em burom yang ik ga ju wan ajing to ga ni de gite ga post LD le igini kam ki yuan de e ki le igini ga jo kam cibon yo ne ki kena pure ki candidate to apply igini exam ong piste wa pi kre stom bi siang tho bi em sket ite go kre stom met usngi do ya pi kre kot siang tho ba iging trang yang pi dik dik bo tho igini exam kemundur mentuan gijing kre stom yang pi de em chagi bru kiwa de kamu ong de em chagi bru wa thet igini kre kakam gijing ti bo yo ine yang Jaintia Students Union pi hun bi moi te jing kre stom yang pi kiwi tuan gi bru wa tang kre kot ndu kre kot pas gi pas ju bor igini exam skowi ga benta ngasam kia ba wani liang ga sen yin be oto karu pulgi ga dia sipun mani go fair wa transparent examination le benta gi kon ro i ga Jaintia Student Union im chong klik ti ai jing to gani benta ga jing cham yong sar siral ne ga sni one liang yo du pular o chim kia alor ni kam do iklam o chief secretary yong ga me clear we i bo be request yang ba declare ya result khud ga exam im jing vid yong i haiwan i benta ga ter ni ga jing wan ini ge so ka jing to wan ga kam ta skowi ga benta ichimi ne ga liang ga sai walada ka government kam chimkhia ga lor ni kam ban se ulai di bitwan ge luti wa ga Constitution of India e hok ki wi ki e wan benta open snyawi i ga wan ga hok yong i kam gi khana pore kam gi nong chong chnong kam gi khana khnro yo tho gi kam gi jam skowi ga benta la i ne liang i do demand ga CBI inquiry jing to utung kam tung jam po ka West Jaintia Hill District siao si o kong wan ga liang yung chief minister the yu po session ni po assembly ke kalam wong wa katu introduce ki juga SOP standard operating system standard operating procedure
Siapa mana hidup kata hajing itu kata doang waktu kan iwan rak ya ke transparansi kam tam itu kere hajing itu naduk MPSC WDSC horok ikat arteli district segawi kentin ongu keno yiwi tuan ongu practice what you preach ngas yang thua o practice what you preach ile pando o hajing itu ni tungkam tungjam mem practice wi o preach ong wan rak ya ke transparansi kini allocation kena pila de mem le igam ni ngamuk ya bro dan ni candidates ki wituan go kono gi ga DSC em ga yira yi sedin go DSC weneli yang seng ada ong ane berawai dua ya CBI inquiry do tho cek anti corruption department wadok lai wadok tho ile cek state vigilance committee ada hokat do ni yang ga government up ko i mban se do lai ga petition la apo ga high court go em buram yang gi kateno ni yang i bless buat